Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, specijne šene Krise aus Gracu Estere, specijalen pozdrav, najspecijalen pozdrav za prijatelja Rahić Mirsad, specijale šene Krise von Senga Sebricanovski Džeguli, aus Gracu Estere, hey, ich wünsche dir eine wunderschöne Samstag, schönes Wochenende, alles gut, hey, za Rahić Mirsad, specijalen pozdrav, hey, voleo sam za tebe i nudio sve što imam i prosjeku pravim sebe, a to nisi zaslužila. Voleo sam za tebe i nudio sve što imam